авиасейлс дархост намуд ба ҳамаи шумо бирасонем ки тамоми чиптаҳои ҳавопаймоии арзонро ҷамъоварӣ намуданд. муфассал аз ин сомона аз назар гузаронед. ба ҳама дӯстоне ки моро гӯш карда истодаед ва ҳам дида истодаед, салом мегӯем эҷзон, хуш ба ҳолатон ва шоматон боз як фарорасии шоми пур аз меҳру муҳаббат, ишқу садоқат ба ҳамаи шумо муборак бошад. имрӯз рӯзи радиост ва мо ба ифтихори ин рӯз кӯшиш кардем ки як нафареро даъват кунем ки ҳаёти ӯ, зиндагии ӯ, ишқи ӯ бо радио пайвандӣ дошт ва имрӯз ҳам пайвандӣ дорад. вақте ки воқеан ҳам номи радиоро мегирем, калимаи радиоро ба забон меорем, хоҳ нохоҳ дар тамоми кунҷу канори тоҷикистон чеҳраи ин нафар пеши назар меояд ва номашонро ба забон меорем. шоумени ҳақиқӣ, оне ки бо суханаш, бо ҳаракатҳояш воқеан ҳам таъсири худро гузаштааст ва мактаби хосаи худро дорад. рови рӯзноманигор Субҳон Ҷалилов истиқбол мегирем. ҳамкори азизи дидидаи мо. зинда бошем, хеле меҳрубон ҳастем. воқеан ман самимона исори сипос мекунам, дуруд мегӯям барои шунавандаои шумо, барои оное ки хоб ин лаҳза моро гӯш карда истоданд ва гуфтаниам ки шумо меҳрубона гӯш мекунед, бисёр хуб, лекин саҳарам аз соати 10 то 13 барномаи моро гӯш кунем. чикали ки мо шуморо саҳар намешунавем. хуб пайвазда шуморо гӯш мекунам. худам зинда бошед. бисёр ошғазам. бо истифода аз фурсат ман мехоҳам ки аввал ҳамаи ҳамкорои азизро, ҳамкасбони азизро ва ҳама шунавандаро табрик гӯям бо рӯзи радио. воқеан ин рӯз кирои табрик гуфтану кирои таҷлил кардан ва арҷ гузоштан ҳаст, ба хотири он ки ба зиндагии мо воқеан радио бисёр омезиш ёфтаву тавъам шудаву дигар ҳамроҳ шудаву қариб ки як чиз шудааст. хосатан барои шумо як ҷузъи ҳаётатон бе радио намешавад. воқеан ҳамин тавр аст. аз радио шояд камакак фосила гирифта мешавад, вале дур рафта намешавад. медонед воқеан таъсир гузоштаед. ман мисол ҳамин ҳаракатҳо, ҳамин тарзи гап задан, тамоми барандаҳои радиоро бинед, ҳамаашон ҳаракат карданд ки ҳамин ҳатто садоро дузданд. ҳатто худи ман ҳамин бояд дӯстони азиз, ана ин мо барномаро оғоз мекунем. ҳамин Субҳон Ҷалилов воқеан ҳам ҳамин гуна як мактаберо сохтааст ки ҳар як барандае ки ба радио меояд хоҳ нохоҳ ба ӯ тақлид мекунанд ва хоҳ нохоҳ мехоҳанд ки монанди ӯ бошад. лекин ман медонам ки шумо аслан дигар ихтисосро хондаед, лекин хел ба радио роҳ ёфтагед. ҳамин барои ман шавқовар аст. як донишманд медонед чӣ гуфтааст? гуфтааст ки дониш муҳим аст. ардамер ба фикрам гуфтааст дониш муҳим аст, аммо истеъдод муҳимтар. дониш дар китобҳо аст, аммо бо истеъдод бояд таваллуд шуд. яъне фикр мекунам ки инҷо истеъдодам кабакак нақш шояд дошт, вале ба ҳар сурат баъзан вақт мо дар интихоби касб шояд хато мекунем, шояд камакак саросима мешавем. ин гуна ҳолат ҳаст ва моро худи муҳит, атроф, одамон андешаҳои моро дигар мекунанд. ёдатон бошад замони мактабхонӣ мо фақат мепурсидем кӣ мешавем, мо мегуфтем ронанда мешем. ҳама ҳамин тавр мегуфтанд. вақте ки боз камакак бузургсолтар шудем ва дидем ки муаллимон хеле зебо мепӯшанд, хеле баобрӯ ҳастанд, вақте мепурсиданд кӣ мешавед дар оянда, мегуфтем муаллим мешавем. ба хотири он ки яке муҳит барои мо таъсир мерасонад ва шояд мо дар ҳамин ба қавли бозиҳо шояд дуруст интихоб карда натонистем, вале ба ҳар сурат ман пушаймон нестам ки мо як ихтисоси дигар ҳам дорем. ба хотири он ки муҳандисӣ ҳам фикр мекунам, бозам махсусан муҳандиси соҳаи радиофизика ва электроника, ин фикр мекунам ки касбу корест ки ҳамеша бузургир аст. дар ҳақиқат ҳам ман вақте ки тарҷумаи ҳоли шуморо хондам ва фаҳмидам ки аслан дигар ихтисос хондагед, вау гуфтам. баъдам фаҳмидам ки Муҳаммад Ғоиб нест шоири бузург инқадар дар филология нахонда буданд, умуман физик хонда буданд. дар ҳама соҳа ҳаст ва бубинем аз ки ровиёни русӣ, аз аврупоӣ, амрикоӣ, ҳар кадоми муваффақашро агар интихоб мекунед, ихтисосшон дигар аст. худи Якубович ихтисосаш тамоман дигар аст, Пелш ихтисосаш дигар аст, масалан Познера тамоман ихтисосаш дигар аст. бубинед ва инҷо ҳам масалан аз ҳамкасбои мо ҳам масалан беҳтариношро бибинед, якеш духтур аст мисли Насиба, ё мисли Комил ҳуқуқшинос аст, ё намедонам мисли Саидҷафар математик аст. хуб бубинед директори радиои Ховар аст. яъне як вақт мо дар як идора ҳамроҳ кор мекардем. яъне худи истеъдод муҳимтар аст ва фикр мекунам ки вақте ки дар ҷавҳари шумо ҳамон истеъдод ҳаст, шумо беҳтар аст ки аз рӯи ҳамон кор кунед, беҳтар аст ки касберо пайдо кунед ки онро дӯст медоред ва дигар идомааш ҳамаш хуб мешавад.
بسیاری‌ها به شما تقلید میکنن، خصوصا فکر میکنن که باید راوی رادیو همین گونه گپ زند، یعنی که شکل خاصه خود سخنرانی و باید رادیو همین گونه باشد. یک مکتب خودتون رو ساختید، لیکن خود شما کی رو مکتبش رو آموخته به همین سوال من انتظار بودم. ما مثل اون که در یک تاریکی میروین، شما هیچ جور نمیبینین، میدونید که کجای اون طرف روشنی هست، راه هست، ولی نمیبینین. با دستتون مثلا انقدر پالموسیدا میروید. مثل ما همین گونه شروع کردیم. تصور کنید که ما از رادیو تاجیکستان، از یک اداره، از یک دستگاهی بسیار مهم و بسیار جدی اومدیم به رادیو، با دیگر رادیو، با رادیو خصوصی. مثلا اینجا اسلوب برنامه‌سازی کاملا دیگر است، مثلا اینجا شکل و طرز برنامه‌سازی دیگر است و وقتی که با یک دنیای دیگر میافتی، اینه که با یک قالب دیگر و ما خود رو با اون کوشش کردیم که مطابق کنیم. و وقتی که در رادیو خصوصی اکنون درک کردیم که اینجا مهمتر از همه تجارت و رکلام و سرپرستی را جلب کردن است، اونجا باید کمک دیگرگونه صحبت کنیم و همین گونه خطا کرده و اصلاح شده و گپ شنیده و تنقید شنیده و همین گونه بعد آهسته سوی پیش حرکت کردیم. و اونی که دیگران تقلید میکنن این چیزی مقرری است، یعنی در روزهای اول، در سالهای اول شاید مقرری است. مثل اون که همه سراینده‌های ما یا احمدزایی را تقلید میکنن یا کرامت الله قربان یا صدرالدین، ولی بعد در ادامه باید پیروهای خودشون را پیدا کنند. این چیزی بسیار مهم است. مثل اون که خب مثلا اگر بابا جان عزیز یک حیات سرودهای ظفرنازیمه میخوند، این مثل همون بود که گویا که اشعار او را احترام میگذارد، دوست میدارد و میخواند و محبتش در زمینه همین استاد بود. و بعدتر اینه که با مکتب خودش پیدا کرد، بعد کوشش کرد که دیگر شود، بعد کوشش کرد که کمک تغییرات وارد کند و صاحب یک مکتب دیگر شد. مثل همین آوازخوان‌های دیگر ما هم همین گونه اول با یک پیروها وارد میشوند، کسی را دوست می‌دارند، تقلید میکنند و بعد در ادامه پیروهای خود را پیدا میکنند. راوی هم همین گونه است، این چیزی بسیار مقرری است و هیچ جایی بدی ندارد. اگر یعنی خودتون با کی حواس میکردید در همون وقت؟ من با سبحان جلیلوف. بچه ببینید زمانی که ما در رادیو تاجیکستان کار میکردیم، مثلا شعلو نصرالدین، خب جمعه میرزا، ماهی روایتی احمد و این آوازی که واقعا در گوش جانها نشسته بود، یا صدای مثلا فاطمه غلامова، نصیب بولین، افسانه‌اش باید باشد، شما نمیدونم بایدتون هست نیست، افسانه رو ما در دهه اول گوش میکردیم با صدای مثلا معلمه غلامова، با صدای نصیب بولین و با صدای دیگه و بعد خوب میرفتیم. یعنی این صداها با زندگی ما اینقدر پیوست بودند و وارد شده بودند که ما همیشه اونا رو آرزو میکردیم که ببینیم که خداوند یک روز نصیب شد که ما با راهروهای رادیو وارد شدیم، ما را اجازه دادن که با همون درگاه وارد شویم و خود همون وارد شدن برای ما این یک نوگانی تماما عجیب بود که مثلا ما را اینجا راه دادن که وارد شویم، شناس شویم، کارآموز باشیم و بالاخره اونجا با حیث محرر رو نمیدونم جانشین سرمحرر رو اجرا کننده وظیفه سرمحرر رو حتی فعالیت کنیم. میگن که مثال با یک مرد 40 هنر کم است. همین خیلی یک مقال بزرگ داریم در خلقمان، لیکن گپ سری اون است که دوستان عزیز دیده همین مقال رو سبحان جلیلوف با کلی شکسته‌اند و با یک مرد 288 هنر کم شده از ایشون دیده. این مقاله ما تخیل میکنیم که زنها فکر کردن. چون که سبحان جلیلوف مثال شما رو وقتی که مکتبتون رو میآموختم، مثال گفته بودید که راوی رادیو باید سرود هم خوانده تواند، موسیقی رو خود درک میکند. راوی رادیو باید که اکتوری هم کرده تواند. حتما. راوی رادیو باید ایجادکار هم باشد. راوی رادیو اجهزه تکنیکی هم با قوت باشد. بسیار پرقدرت باشد. خب همه این رو برای جمع کرده یک راوی موفق شدن و چون سبحان شدن باید چیکار کرد؟ میدونید من نمیشه گفت که مثلا شما همه این کارا رو در سطحی مثلا یک متخصصی ورزیده میتونید انجام دید. مثلا شما هیچ وقت اکتوری مثلا که نقش بیافرین در صحنه تئاتر لاهوتی شده نمیتونید، لیکن مثلا ببینید شما در رکلام ها بسیار اشتراک کردین، صداتون گذاشتین، آواز خوندین، اونجا اگر مهارت اکتوری نمیداشتین میتونستید خوندن؟ نه. یعنی که وقت در رکلام شما رولی مرد باید بازی کنید، بعضا رولی راننده را باید بازی کنید، نمیشه است شما باید همین با آوازتون بازی کنید و بزرگی رادیو هم همین گونه است که مثلا شما با واسطه آواز همه چی را باید استفاده کنید و طبیعی است که یک کمک باید هنرهای اکتوری هم داشته باشین و همچنین شما شبکه‌های برنامه‌تون باید صدا بدین، آوازخوانی کنین کمک. با این معنی نه که بعد شما سراینده شوین. ما داشتیم تجربه که مثلا ژورنالیست‌ها سراینده شدن، این هم چیزی بد نیست، لیکن
ба ҳар сурат и истеъдодро кам доштан барои кори шумо кӯмак мекунад. чунки ман сурудхони шуморо гӯш кардам, ҳатто гитор навохта инқадар хушрӯхона. мо замони донишҷӯйимон дар квартира дар манзили иҷорамон шояд нони зиёд надоштем, шояд ғизои зиёдам надоштем, лекин 3 та гитара доштем дар ҳамон утоқи иҷораамон ва ҳатто як гитарра ба ҳамчун доира ҳам истифода мебурдем. Раҷабалӣ буд ҳамроҳи мо, Нозим буд ҳамкурсони мо, хуб Назар буд ҳамкурсони мо, боз бачаҳои дигарам меомаданд, ҷамъ мешудем. Наврӯз буд аз ҳамсояи мо ки як анъанаи бисёр аҷоиб буд ва ҳар шаб бачаҳо ҷамъ мешуданд ва ҳатто духтарони рус низ ҳамроҳи мо буданд, духтарони маҳаллӣ, душанбегӣ, ки онҳо ҳам гитара менавохтанд ва ҳар кас суруди дӯстдошташа месароид дар як фазои бисёр ором, намедонам дар як падез, дар як кунҷи хона, дар таги кадом дарахт, яъне як лаҳзаҳои бисёр хубам буданд. дар омӯҷа омӯхтаед баъди вадишон меомаданд? Бале, не дар деҳа кам метавонистам навохта, ба хотири он ки ман дар мактаби мусиқӣ шӯъбаи аккордеон таҳсил кардам. яъне ки ба мусиқинист пайванде доред? Бале, вақте ки шӯъбаи аккордеон таҳсил мекунед, шумо як муддат шиносоӣ ба асбобҳои масалан ториву ба дигар курсҳо меравед. Он вақт ҳамин хеле будоз, намедонам ки дар мактабҳои мусиқӣ чӣ хел таҷриба аст. Масалан моро ба синфи рубоб бурда буданд, гуфтанд шумо рубоба бояд ёд бигиред як муддат, ҳарчанд ки мо дар класси баяну аккордеон мехондем. ва мисли ҳамин нафарҳои дигар бо меоварданд класси мо ҳамин гуна. ва мо кам онҷо ёд гирифтем ва муҳаббати гитара ҳамин буд ки замони наврасиҳои мо, ҳамсояи мо ба ин чиз бисёр таваҷҷӯҳ доштанд ва тасаввур кунед ки ҳамон қартаҳое ки дар он сурудҳо сабт мешуд аз Москав фармоиш медоданд ва он қартаҳо то деҳа меомад ҳатто. яъне ки мардум аз мусиқӣ дур набуд, мардум мушкили камтар доштанд шояд, намедонам, мардум завқи баландтар доштанд шояд, намедонам, ки ҳатто дар деҳа низ мардум ҳамин гуна магнитофонҳое ки бо лентаву бо қартаҳо кор мекунанд доштанд, мардум дар хона гитара доштанд, дутор доштанд. масалан дар хонаи мо ҳам буд дутор, ки будани асбобҳои мусиқӣ фикр мекунам ҳолиам новобаста аз он ки шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед бисёр муҳим аст барои худатон, барои кӯдакон ки дар ҳамон фазои мусиқӣ калон шаванд. шарт нест ки онҳо ҳунарманду овозхону навозанда шаванд, лекин шарт аст ки онҳо дар ҳолу ҳавои мусиқӣ бузург шаванд. мусиқии классикӣ, мусиқии миллӣ, мусиқии мардумӣ, мусиқие ки мондагор аст. ба ровиёни радио ки пайваста садояшонро мардум гӯш мекунанд сахт ошиқ мешаванд. фақат садояшонро гӯш карда ба садояшон ошиқ мешаванд. Ман намедонистам. хел бошад ҳам хел фикрҳо дам. Мисол шумо худтон медонед ки якта қуртак ёбадам, рови радио ба гирифта меомад. ассалому алайкум гуфта дари радио кофе меомадам. мо биам ҳам хел будам. як рӯз ман дар радио нишаста будам ки ҳам хел дар омадан як нафар иққаду ту қад баланд буд. ҳатто духтарак агон мо ҷавоб будем. ҳоло ҳам ҷавон ҳастему мега омадааст, ошиқ шуда омадааст. гуфтааст я меҳрубона бинем кани чӣ гап. ҳамту мебинад ки ман қад баланд гирифтааст. расми харгӯш. ман ҳаминро гуфтани ҳастам ки ҳамин ки ҳолато дар шумо буд ки мисол супорро ҷустуҷӯ карда омаданд ва дидан гирифтанд ё ки баръакс вау гуфтанд. ман ҳамеша шӯхӣ мекунам, мегӯям ки мо чеҳраи телевизионӣ ки надорем, барои ҳамин дар радио кор мекунем. мисли ҳамин чеҳраҳои мо воқеан ҳамон чеҳраҳоест ки фикр мекунам камакак шояд касеро метарсонад, шояд ҳамин гуна. лекин ман тахмин мекунам ки муҳаббати шунавандаҳои радио комилан дигар аст. шунавандаҳои радио ҳам аз ҷиҳати хулқу атвору намедонам меҳрубонӣ комилан фарқкунанда ҳастанд. ман ҳоле намедонам акнун чӣ гуна насли нави шунавандаҳо чӣ гунаанд, лекин масалан пештар ба ин ҳад меҳрубон буданд, ба ин ҳад масалан дасткушоду дилкушод ҳастанд ки намедонам мо чиҳоеро ки тӯҳфа нагирифтем, бовар кунем. чизои хеле арзишмандиам ки ман ҳатто метарсам ки гӯям иқрор шавам. яъне ба ҳамин ҳад шунавандаҳо, дӯстдорони радио меҳрубон буданд ва ба радио пайвандӣ доштанд, таваҷҷӯҳ доштанд, гӯш мекарданд. яъне ҳама хел ҳолате буд ки мисол гуфтанд ки ман дигар хел тасаввур мекардам, шумо дигар хел будед? буд ин гуна ҳолат ҳам буд ва ҳолатҳои баръакс ҳам буд. ман дар ин бисту чанд сол медонед қариб ки ҳама ҳолатҳо буданд ва тамоми асрори моро худи телевизион фош кард. вақте ки мо дар барномаҳои пухту пазу намедонам дар дигар барномаҳо пайдо шудем, баъд мардум диданд ва гуфтанд ки бес ки
این بچه خودش دیگه خیلی اوضاعش دیگه خیلی بد است این گونه حالت هم و ما همیشه با شنونده شوخی میکردیم وابسته با این برنامه. یک وقتی که در برنامه پخت و پز ما راوی بودم و یک مدت من رفتم و به جای من اومد اصلی شو و در افیر مستقیم شنونده بسیار توجه میکردن. گفتم اکا برای چی رفتی از اونجا؟ گفتم آخه وای پخت و پز برنامه خیریوی است و همین کسی که ژورنالیستی که بیچاره همین خرابی بسیار لاغر باشه همونجا دعوت میکنن. وقتی که فربه شد وزن من از 100 گذشت گفتم برام این مرا گرفتن از این پخت و پز و اصلی شو وقت بسیار خراب بود. گفتم که اما اصلی شو اولی تو فربه شدن اصلی شو اونجا برندگی میکنن و مردم هم باور میکردن. خب شوخی آمیز صحبت میکردیم که این برنامه همین گونه است و ولی به هر صورت ولی مردم فکر میکنن که غذایی که اونجا تیار میشد راوی نمیدونم و مهمون میخورند. هم خیلی فکر میکنن مردم لیکن اصلا اپراتور رو میخورند. نه اپراتور رو نمیخورند. بعضی ستاره ها همین خیلی غذا میپزن که خوردن نمیشود. همین خیلی زمودن این خیلی مزه برای افیر باید یک دو بار با مزه گیرن لیکن واقعا هم خوردن نمیشود اون رو. شوخی ها از کجا؟ این رو مخصوص برای جالبیتی برنامه هایتون ساختید یا خاراکتر خود شما هم خیلی بود؟ میدونید ما سفرهای زیاد داشتیم. سفرهای زیاد با اروپا و امریکا و آسیا و با کشورهای دیگر خیلی با کشورهای پس شوروی هم سفرها داشتیم و همیشه من با اسلوبی برنامه‌سازی راویان برنامه سحری توجه می‌کردم. حتی مثلا در شوئد، در امریکا، در خب هر کجایی که رفتیم، کجایی که بودیم و احساس می‌کردم که در همه جا برنامه سحری حتما با شوخی، هزل و ظرافت همین سه چیزی اساسی دارد. خبر هست اونجا مثلا هجو و ظرافت و چیزا است. بعد موسیقی بسیار خوب است که مثلا مردم با روح بلند می‌کنند و ما هم همین کم کم از هر کجا مثلا اون طرز و اسلوبی که مثلا جالب است برای مردم مقبول است. موضوعی که مثلا در هر کجا بعضی موضوعی هست که مثلا در تمام دنیا بزرگیر است. مثلا موضوع مناسبت مرد و زن، آنچه که با مردها و زنها داخل دارد، آنچه که در اطراف همین نامی همین دو گروه است، همیشه در رادیوی آمریکایی هم، در رادیوی اروپایی هم، در رادیوی آسیایی هم هر کجا موضوع بزرگیر هستند و ما دیدیم که مثلا به ظرافت و به هزل و شوخی برنامه‌تون یکم دلگیری کننده میشد و شما مردم نمیتونید که به خودتون جواب بسازید و حتما باید شما لطیفه بسیار دارید، حتما باید شما شوخی کرده توانید، حتما شما باید حاضر جواب باشین و اون وقت برنامه‌تون جالب میشد. میدونید من در دوران دانشجویی فقط شما رو گوش میکردم. یک روز گفتید یک مصلحت دادید شما دو انخیل کنید آخرش من باوری دارم که شما عقل دارید و با سخنهای هر گونه برنده های رادیو باور نمیکنید. همین خیلی درس تارکس خاندیده بودم باور کنید. همین خیلی خاندیده بودم. من گفتم من سهار یک پرابلم شده بود. همین خیلی در خوابگاه زندگی میکردیم. سهار خیزه من آب پخش کردگی آب ریخت است. همین خیلی در کریدور آب گون داشتیم. همین دیر کردیم. همین لطیفه نبود و این همین خیلی سخن بود. کیف کردیم باور کنید. اگه سوفون ساعتی 10 تا ساعتی 13 برنامه دارم و کم میبینیم. من میبینم که علاقه همه رفته است. دوستان عزیز برنامه ما شامگاهی است. علاقه ساعتی 5 میبینم که همه کارمندا رفتن. کم میبینیم. یک میبینیم البته. خب و این برای من خاصتا همچون نفری جوان که در همین سمت قدم میگذارم ایزون دیده این افتخار است که من چقدر آرزو داشتم که با صبح جلیل و بخورم صحبت بکنم. خداوند ببینید چقدر دل پاک داشتیم که نیت خالص بوده است که امروز ما روبرو همکار دوست برادر هستیم و من بسیار خرسند هستم از آنه که یک تأثیری مکتب شما با ما هم گذاشته است و ما حواس میکردیم و در همین رو با مقصد ها اومده است. تشکر میگم. کسی که همین روی شدگی است من فکر میکنم که 25 جلیلوف نشدگی است. همین تأثیر گذاشتگی. این فقط نفرانی اعتراف میکنن که خودشون انسان خیلی بزرگ هستن. خیلی بزرگ هستن. خود اعتراف کردن همین که مثلا شما از کسی چیزی آموختین این خودش بزرگی است. باور کنید. ولی ما را میشنوند هزارها نفری که از شاگرداشون دماغ سوخته هستند به قولی شاید میشنوند ما را به خاطر اینکه نه همه شاگردها بسیار وفادار هستند، نه همه همکارا بسیار وفادار هستند. مثلا من هر نفری که پیش از ما بود، پیش از ما کار میکرد و از او چیزی آموختیم برای ما حق استادی دارد. من تو حال احترام میکنم به خاطر اینکه شرط نیست که استاد دست شما رو بگیرد و نوشته یاد بدهد.
مثلا شما از یک حرکتی او چیزی یاد گرفتین، مثلا از جوابش چیزی یاد گرفتین، مثلا در کارگاه وقتی که او همراه او کار میکنین از خصلتاش چیزی برای خود گرفتین. البته برای شما حق استادی دارد و شما باید اعتراف کنید که همین چیز رو از همین نفر یاد گرفتین، به خاطر اینکه این چیزی بسیار مهم است. هم خرسند میشد و هم شما هم یعنی که یک مردی واقعی بودنتون به نمایش میگذارید با این ترتیب. در حقیقت استاد هستید. سلامت باشید استاد، زنده باشید. بعد یک لحظه برای شنوندگانمون درباره ترجمه حالی شما بگویم. در کجا به دنیا آمدید؟ در کدام محیط؟ در فیض‌آباد. در فیض‌آباد، در اویلای کورگار، در تو صف 11 در مکتب مون دیگه. بله، در مکتب نویه ما در مرکز نویه زندگی میکردیم و هر وقتی که من با چند نفر از همکارام میگفتم که من به دیه میرم و اونا فکر میکردن که این دیه است، پیروهای کوهی، و وقتی که به نویه اومدیم همین است دیه. گفتم خیلی برای ما در نویه زندگی میکنیم، لیکن به هر صورت یکی در دماغ بوی دیه میاد، بوی مثلا محیطی بسیار گوارا و فضای بسیار عطرآلود، به خاطر که اونجا هوای تازه و این چیزا البته به رشد ایجادکارا تاثیر میکنه. در خانه‌تان شما مثال یعنی حیوان ها و مال و حال بود؟ نه، ما در مرکز اکنون قدر زیاد ما چیزا رو نداشتیم. ما در ناحیه زندگی میکردیم، خاصی رو نداشتیم. لیکن پدرتون چیکار بودن؟ کارگر عادی و ولی هم نوبت از اون که به سن نفقه رسیدن 70 چند سال هستن، ولی به هر صورت بیکار نمیتونن بشینن و ولی هم کار میکنن، میرن جای کار میان. خب و یک عمر در یکی در قسمتی تامینات آبی نوشاکی کار کردن. مادرم در خانه‌شین کارای خانه. و چند فرزند بودید برای پدر مادرتون؟ 6 نفر. ما فرزند کلانی هستم. از همه چند پسر چند دختر بودن؟ 4 نفر ما برادر و 2 خواهرچه داریم و اونا هر کدوم صاحب اویله و صاحب زندگی алоида. من فرزند کلانی، یعنی که یکمی شد شما به خواندن به دوشنبه اومدید. خیلی بله. نسبت خواندن و این خیلی توجه علم آموختن و این خیلی توجه در اویله چی بود؟ این مسئولیت بسیار بزرگ است. وقتی که شما فرزند کلانی هستین، مسئولیت بسیار بزرگ شما به دوش دارین. شما باید که حتما برای تحصیل دختر و خواهرتون نقش داشته باشین. شما باید اما یک پیراهی را خودتون کشوین که بعد دخترای شما از پشت شما بیان به قولی به دوشنبه بیان به تحصیل بیان، عذاب نکشن. خب و مادرم خدا رحمت کنه، مادر من میگفت که عذاب سبحان کشید از میگفت دانشجویی همین سبحان کرد از میگفت. به خاطری که ما عذاب هم کشیدیم زیاد، ولی در خانه هم نمیگفتیم بسیار. مثل جوانای امروز شکایت نمیکردیم که مثلا ما فلان چی نداریم یا فلان چی نداریم. ما حتی منزل اجاره هم که نمیداشتیم در خانه نمیگفتیم همین چیزا رو، به خاطری که میگفتیم زیق میشن، ناراحت میشن. بعد یک علاج کرده خودمون در اینجا حل میکردیم همین چیزا. خب و به هر صورت مادرها احساس میکنن که شما چه خیلی زندگی میکنید، شرایطتون چه خیلی است و چی دارین چی ندارین. مادرها حتی بعضن کمبودی شما رو در خوابشون میبینن. باور کنید همین طور است. باور کنید. من با پدرم گفتم که من ژورنالیست میشم. گفتم در کجا کار میکنی؟ در رادیو. همینم کار شد یوریست شو، دکتر شو. گفتم نه. مثلا وقتی که من مردمی دیگه حق دادید، حالا که در مرکز زندگی میکنید، یعنی که وقتی که شما در رادیو قدم گذاشتید و کار کرده ایستادید، خانه‌ها در آنجا هم گوش میکنن. یعنی در همین کار و فعالیت شما چگونه ریاکسیا داشتن؟ میدونید یگان کسب نودرکار یا کسب کم اهمیت یا کسب سیوم چهارم درجه نیست. شما باید کسبتون دوست دارین و از روی یک پرینسیپ باید کار کنین. مثلا اگر شما پاسبان باشین باید پاسبان زور باشین، بهترین پاسبان باید باشین. شما ژورنالیست شدین باید بهترین ژورنالیست باشین. شما اگر مثلا نمیدونم راننده باشین باید راننده بهترین باشید. یعنی انسان باید اول کسبی را انتخاب کنه که دوست می‌دارد و بعد همین کسب برای شما آبرو هم میارد، برکت هم میارد. مثلا در اول مشکل است که مثل تو موقع همه کسب‌ها مشکل هستن. برای همین چه ریاکت داشتن؟ یعنی مقصد نگفتن که مایلش رفت در رادیو کار. اصلا ما میدونید تو رادیو اومدن ما در اندیشه تماما کسب‌های دیگر بودیم. مثلا پیش از داخل شدن من یک ماه کمیسیه طبی حربی را گذاشته بودم. من بعد اکادمی ملی داخل میشدم. واقعا من یک ماه وک میگن اونایی که مثلا در سایه نظامی کار میکنن میدونن همین کمیسیه نظامی و طبی است. این بسیار
دشوار است. ما یک ماه گذشته بودیم هم کمیسیه را، ما باید اکادمی ملی صحت داخل میشدم و در آخرین لحظه ها بعد گذاشتن همین کمیسیه تو پیش از همین امتحان داخل شوی ما اندیشمون رو دیگر کردیم و داخل شدیم با شعبه رادیوفیزیکا و الکترونیکا که اون سال نو تشکیل شده بود و با امیدی که کافدر نظامی هست. کافدر نظامی هم بود اونجا برای ما رتبه هم دادن، بعد ختم دانشگاه لتینانتی خورد. یعنی که ما در آخرین لحظه چرا بگم تصمیم عوض کردیم. ولی بر صورت وقتی که صدای شما را میشنوند، وقتی که شما برنامه میسازید، ما در دوران دانشجویی با گازت هم همکاری میکردیم، در گازت هم بعضی چیزا می نوشتیم، ترجمه میکردیم از اون وقتا، از مثلا مجله روسی ترجمه میکردیم برای بعضی گازت‌هایی که حالی نیستن ولی اون زمان بسیار گازت‌های بزرگگیر بودن و درآمد داشتن. مثلا در رادیو تاجیکستان یادم است که سرمحریر وقتی اجرا کننده وظیفه سرمحریر بودن 55 سوم معاش داشتیم و 55 سوم. اما در گازتی که ما کار میکردیم هر هفته 15 سوم برای ما میدادن هر هفته و در یک ماه جمع 60 سوم میشد، تا از پولی سرمایه‌گذاری هم بیشتر میشد. یعنی امکانی کار کردن بود، این کارهای ایجادی. اون وقت مثلا در زمان دانشجویی ما این سالهای میانه سالهای 90 بود و اینقدر کاری که ولی در دوشنبه هست و دانشجویان میتونن بعدی درس انجام بدن، اون وقت این طور نبود. اون وقت اینقدر اینفراستراکتوری مثلا خدمت رسانی و این چیزا خروش کرده هم نبود درستی و جای کار ایجادی یافتن ممکن بود. لیکن مثل اون که ما در گازت هم چیزا رو ترجمه میکردیم، کدام قصه ها فکر میکردیم. خب و هر کدام ما 3-4 نفر همکارو صحیفه علایده داشتیم و اون صحیفه ما هر هفته پر میکردیم. عجیب. در حقیقت یعنی که از همان وقت یعنی که زید نبودن برای اون نه، وقتی که شما را گوش میکنن، وقتی که شما را گوش میکنن میخونن و افتخار میکنن و ای کسب نمیدونم ژورنالیست بودن، روزنامه‌نگار بودن، فکر میکنم که برای نفرانی که درک میکنن این بهترین کسب است، برای که منفعت شما با مردم زیادتر میرسد. تصور کنید شما هر روز در افیر هستید و هر روز سخن شما این از نگاه اگر شرعی هم اگر بگیریم، هر سخن نیکی که شما میگین این ثواب دارد، اجر دارد و این صدقه است. اگر یک حرف خوب میگین، یک سخن خوب میگین و ببینید شما مردم با اطلاع تامین میکنین، خبر خوب میگین، روحیش بالا میکنین و از این دیده کار خوب میشد که یک دل یک نفر خرسند میکنین، یک نفری که ناامید است را با زندگی دلش گرم میکنین با واسطه برنامه ها، با واسطه افیر، با واسطه مثلا نمیدونم اینکه امکانات دیگری که دارین و از این دیده فکر میکنم که کسب کار خوب نیست. در بین دانشجویان از همه سرسون شما بودید یعنی که کار میکردید؟ اکنون وقتی که ما زمان دانشجو بودیم و در کورس سه بین خانه اجاره سکوت بوی بچه‌ها بودن که امکانات‌های وسیع داشتن ولی ما خرسند بودیم که مثلا یک سرباری را برای والدانمون کمتر میکنیم، یعنی از قشلاق پولی کمتر میگیریم یا عموما پول نمیگیریم. این چیز بسیار مهم بود. زمان مثلا من نمیگم که اکنون گرسنگی و قحطی بود، لیکن به هر صورت برای والدان ما دشوار بود و خصوصا نبود. مثلا در دوشنبه پول اجاره دادن، پول غذا دادن، راهگیری را دادن، مثلا این چیز کم برای اونا دشوار بود. بازم وقتی که اونا می کارهای بسیار عادی میکردن، مثلا پدری من درمون گفتم که قسمتی تامینات آبی نوشاکی فعالیت میکرد به حیث اپراتور و بعدا به حیث یعنی کفشرگر سوارشیک، یعنی کسب کاری که شما فکر میکردید. برای مثال از من به دانشجو میگم که و به خودی پسرای خودم که دانشجو هستن وقتی که برای ما پول میدادن ما دلمون نمیشد که پول مثلا به کدام کاری بیهوده صرف کنیم. میفهمید؟ میگفتیم که مادر ما پدر ما این پول چخیل به کدام عذاب بیفته است، مثلا چخیل یافته است این پول. بود فکر میکردیم که در خونه ما بود 4-5 نفر خواهر و دخترای ما هستند. میفهمید؟ زندگی باید کرد اونجا، بود تامینات خونه، مثلا مبلغ‌هایی که خرجی که اونجا هستن، همین چیزا فکر میکردیم و فقط با اون پول فقط نان میخریدیم و راهگیری میکردیم. یعنی بعد وقتی که امکانیتی کم کار کردن پیدا شد در رادیو، در گازت، ما خرسند بودیم از اون که این همین نگروس که یا همین سرباری را برای اویلامون در قشلاق کمتر میکنیم، یعنی کم باشه دست اونا را میگیریم. و شما اگر دانشجو هستین پای افضلتون اختون میخرن یا لباستون اختون میخرن، یک کم سبوکی است که برای پدر و مادرتون خدا خرسند شده هستن. برعکس با پول برده میتید. بله اوزی بعضا وقتی بعدی هم میرم با بعضی رو میشنم که مثلا میگن با والدینشون که مثلا فلان چی برای ما باید بخری یا تلفنی فلان چی باید بخری. خب این تلفن توفا است. وگرنه یک تلفنی مایده که خورده که تگمگی داشتم که برای ما بهترین تلفن بود که زردش هفته ها بسی میکرد.
یه نوازی دانشجو میگه که برای من پدرشه که فلان تلفن باید بخریم. من میگم که شما خودتون باید کار کنین، شبانه کار کنین، تو درس کار کنین، یعنی شما باید راه زندگیتون رو پیدا کنین. یعنی هر قدر شما بزرگسال‌تر میشین کوشش کنید که مثلا باری وزنین از دوش پدرتون کمتر کنین. پدرتون شما رو بزرگ کرد، دوشنبه روان کرد، تمام. شما دیگه دستی او را بگیرین، دیگه باید به کدام یک مشکل مراجعت نکنین به خونه، یا مثلا به کدام یک نمیدونم خواهش یا فلان کارو برای من انجام بدین. شما ببینین در خود یک دوشنبه را اگر بگیریم این قدر شرایط و امکانیت برای کار کردن هست که ناگفتنی. شما میتونین هر کار رو انجام بدین، پیش خدمت باشید، نمیدونم کوریر باشین، نمیدونم به غذا بکشونین، یا در کامپیوتر کدام یک کارهایی مثلا آی تی و کدام یک برنامه‌سازی و هزار و یک کاری دیگه است که شما میتونین اون رو انجام بدین و پول بیابین. من فکر میکنم که پس تربیت بسیار درست شده است، خوش شده است که اینه که شما پدر مادر رو فریب نکردید، دروغ نگفتید و برعکس کوشش کردید که با اونها کمی باشد هم کمک رساند. مثلا گپ سر این است که ما در دوران دانشجویی ما دروغ نگفتیم، لیکن بعد دروغ هم گفتیم روز دیگه اونا رو بدتر. بعد وقتی که با عقل تر شدیم در حالت ناگوار هم شاید موندیم، نمیدونم. زندگی همین طور است که انسان بی‌کمبودی نمیشه. خود شما نزدیکاتون رو در حالت ناگوار میگذارید، نخواسته ناخودآگاه این کارا میکنین. شاید اونا از شما انتظاری بیشتر دارن، نمیتونین کدام یک انتظارشون رو برآورده کنین. این گونه حالت هم هست که انسان با گذشتن سن سال با خودش پدر شدن بعد بسیار چیزا رو میفهمد، درک میکند که باید مثلا دیگرگونه فکر میکرد و دیگر کار انجام میداد، ولی افسوس که دیگه وقت برگردونده نمیشه. درست. دوران دانشجویی رو یاد کردیم و یادم میرسد همان لحظه که باید من میخواستم که به آن خاطر که نقص زندگی کنم، نقص پوشم و نقص خورم، همگی 2 ماه از پدر مادر پول گرفتیم و بعد همین خیلی حالتش شد که همکورسو با میگفتیم که کی برای فراد دکار، کی باید کوری چی دکار، کوری که میده دکار. ماما دستم پرتویم پاتسانو میگفتم خیلی دستم گرفته 5 تا 6 تا آلاکا بوی تو در 5 سمون باور کنید چی بودم در دانشگاه ملی خواندگی در 5 سمون یک خوراک خوش لذت با مزه خوردن رو با نونش میدادن که کیف میکردیم. همین لحظه ها رو گفته تو بسیار به یادم رسید. یعنی که اگر که دوران دانشجویی شما اینقدر با تلاش مهنت گذاشته از بعدن که به مرحله اویلاداری رسیده، چه خیلی انتخاب کردید برای شما همسر، چه انتخاب شد برای میدونید انتخاب فکر میکنم که مثل همه بچه‌ای که مثلا سر شوق و هوس و این چیز انتخاب میکنن اویلادور میشن، خب با یک هوس و بچی مثل همه بسیار نه شما در دوشنبه یعنی که دل بستید یا که همه خیروت کنید گفتید؟ نه ما فکر میکنم که کدام یک امیگونه حالت هم بود و این طور بود که ما باید من است که خودم والدم آوردم از دوشنبه و تا نزدی اما خانه گفتم که نه فلان آشنا فلان خانه این حالت هم بود. خب و خلاصه خاطره بسیار نیکم هست از یعنی پیش که شما علاقه گپ پختگی بودید خودتون؟ بودم خیلی باشد فقط وایها بیان امین کنن. تمام. بعد توی شما در همون رایون شد؟ بله. بعد به دوشنبه کی عمومی اومدید باید؟ میدونین سالی با تمام سالی بایدم نیست کدام سال از 2000 طرف بودید؟ بله بعد 2000 اومده و سر شد دیگه زندگی دیگه کاربار و ولی میدونید بازم چون روزی رادیو است که ما درباره رادیو صحبت داریم، ببینید که اکنون یکی از خطاهای ما همین است که ما مثلا در زندگی با کار اولویت دادیم، کار در جای اول گذاشتیم. در همون زمانی که عین جوش و خروش کار و فعالیت و زندگی و این چیزا بود، کار در جای اول گذاشتیم و من همیشه اقرار میشم که همین خطای بسیار جدی من بود. مثلا که من خیلی کم با مکتب میرفتم، مثلا بچه‌ها میبردم دو تا که هر دوش دانشجو هستن، که کورس 4 دیگه کورس 1. خب خیلی کم اونا رو میتونستم ببرم به خاطر اینکه اونا سر باید درس میرفتن و من سر باید افیر میومدم و من فکر میکردم که اگر یک روز به افیر نبرایم یا یک روز افیر قطع شد فوجیه میشود. میفهمید؟ همین طور فکر میکردیم که فوجیه است اگر یک روز افیر نروی. یعنی بعضا وقتی هم یادم میاد که در باغچه یا در مکتب بچه‌های ما خواهش میکردن که دادا امروز ما اوترینیک داریم، کیم کدام چورابینی داریم، من فلان شعر میخونم، دادا بیاین شما تماشا کنین. و ما اینقدر بی‌رحم بودیم که همون وقت بعضا اکثریت وقت نمیتونستم رفته.
мефтам ки оча тамошо мекунад насиб боша очад мерава ман кӯшиш мекунем ки биём ё ки ма фалон чи ё ки ами бори роҳбаро мекардем мефтем ки ами директормон ҳами қегандае аст ки агар нарем бачам намешава хуб хоса кӯдако бояд ки чиро бисёр сахт қабул накунад ва ҳамин гуна бо фанду фиребу бо ин ҳолатҳо ба эфир бартарӣ медодем яъне ки эфир мерафтем ва ҳамин чиз баъдтар фаҳмидем ки яке аз хатоҳое ки мо ку хато зиёд кардем дар зиндагӣ лекин якеашон ҳамин буд یعنی همیشه سبحان جلیل شما حاضر کمتر بزرگ شدید بعضی چیزها رو پنهان کرده استادید مثلا مثال براویانی راجع بسیاری ها دخترها عاشق میشوند مثال در همین حالت ها رشک ها بود مثال علاقه شما کار میکردید و بعدا اویلا دار شدید علاقه رشک ها بود مثلا اون کس میدونست که شما در راجع کار میکردید بله همیشه این چیز بود همیشه بود و شما که وقتی که در رادیو کار میکنید بسیار چیزا رو باید پنهان کنید عموما مرد بسیار چیزا رو باید پنهان کند مثلا من مردی که همین روزا چی کاری که در کارگاه شد شب در خونش نقل میکند من حیران میشم مرد باید خیلی نباشد نه شما شوخ طبیعت هستید با عائلتون شوخی نمیکنید نه اصلا در این موضوع باید شوخی نکرد بله باید در این موضوع شوخی نکرد به خاطری که مثلا نه من در مورد گپ‌های میگم که از بیرون درون آوردن و خانه بردن بسیار چیزایی که مثلا در رادیو رخ میده در جای کار رخ میده شرط نیست که مرد اون رو بشیند با همسرش نقل کند زیرا که همان چیزها رو یک روز مقابل شما استفاده میبرند برای همین باید که سری مردم پوشیده بله برای بهترین پند هستن همین چیز اگر مهارت استعداد و ملکه سبحان جلیلوف در سمت روزنامه‌نگاری اومد در نزد میکروفون یک پهلو باشه یک پهلوی دیگری در یک پهلوی دیگری ترازو در برابر این ایجادیات مخصوصی سبحان جلیلوف میستد خب ایجادیاتشون سبکشون اسلوبشون نوشته هایشون دیگرگونه فرق دارد و محبت نوشتن چگونه پیدا شد من محبت بسیار کتاب میخوندید این مقصد میدونید وقتی که شما صحبت کرده میتونید نوشتن نمیتونید شما باید یعنی که شما در رادیو بسیار دشواری میکشید یعنی اونی که در رادیو و تلویزیون کار میکنه در گازیتا کار میکنه من نفری که ایجادکار است باید هم صحبت کرده تواند هم نوشته تواند متاسفانه ما داریم بچهای جوان همکارایی که بسیار خوب صحبت میکنن خب بعضا وقت خوبم نه مثلا خطای زیاد هم داشته باشن به هر صورت مردم اون رو قبول کردن ولی اونا نوشته نمیتونن مثلا بشینن یک ایسه بنویسن یا نمیدونم فکرشون رو جنببست کرده توانن مثلا نوشته توانن نمیتونن این واقعا هم دشوار است سر این چیز باید کار کرد و شما باید اول مشق نوشتن کنین باید جمله بندیتون درست باشد باید زبان ادبی تاجیکی رو بسیار خوب بلد باشین که بعد توانین برنامه‌های جالب داشته باشین مخصوصا برنامه مستقیم که در افیر برنامه مستقیم شما قریب که وقتی فکر کردن ندارین وقتی لغت ورق زدن ندارین دیگه به خاطر که شما در افیر مستقیم هستین هر چی که دارین امروتون میایین میشینید و صحبت میکنید و این کارا رو باید بیرون از افیر انجام دین و نوشتن زمانی که مثلا خود یک سببی برای رادیوی تاجیکستان به کار گرفتن من این همون نوشته‌های خردک مثل شعرها و ترانه‌چه‌ها بود وقت ترانه می نوشتن و همین گونه شوق داشتن به این چیز و منم دفترهای خاطره تشکیل کردم خود اولین ترانه‌ها رو من در رادیو تاجیکستان یک وقت خوندم همچون یک ایجادکار جوان و بعدتر مرا دعوت کردن به کار یعنی که به رادیو اومدن ما همین خیال شد که مثلا ما رو در یک برنامه معرفی کردن همچون یک نفر که در آینده انجینیر شدنی است و کم کم نمیدونم ترانه می نویسد و ما در اون برنامه صحبت کردیم و بعد یک هفته ما گفتن که بیا کار کنم روی ما یعنی همه خیلی روی ما به رادیو کشیده شد و ما رفتیم به رادیو یعنی ما نوشته میتونستیم و در این میان یک مدت وقتی که به کارهای ایجادی و به کاری مثلا که مسئولیت دار میگذارین مثلا شما اگر سرمحرر میشین تشویشون زیادتر میشه دیرکتوری برنامه میشین تشویشتون باز زیادتر میشه اگر دیرکتوری کول میشین شما هیچی نوشته نمیتونین دیگه فقط باید کارهای معمولی رو انجام بدین مثل همین یک مدت ما هیچی نوشته نتونستیم قریب به خاطری که ما کارهای معمولی رو انجام دادیم و کدام یک تشویش‌های دیگر رو مثلا این چیزا رو انجام دادیم و در این میان یک فرصت پیدا شد که ما چیزی برای مادرمون نویسیم به خاطری که اما احساسا و اما غم و درد و همه چیزا رو با این راه یعنی کمک سبکتر کنیم و بعد این وقتی که ما از رادیوی پیشتر رفتم یک فاصله یک حدود یک سال
ҳамин гуна як фосила, як холигӣ дар зиндагии мо пайдо шуд, ки ман бори аввал дар 20 соли охир метонистам ки субҳ аз ҷон бархезам ва ба кор наравам. бори аввал мешуд ин тавр. нафаре ки масалан 20 сол бе рухсатӣ кор мекунанд, як бора шумо як вақт меёбед ки барои худтон фикр кунед, вақт меёбед ки чизе нависен. ва ҳамин вақт манам фурсат ёфтам ки чизе нависам ва дар ҳамин як сол як ҳудуди эсеҳои озоду ҳикоячиҳо як ҳудуди 60 та шуданд ва оле аз назари устодо бояд ҳатман гузарад, ба хотире ки ӯзи касе онро таҳрир накарда. Фақат ман барои фаҳмидани фикри ҳамкасбову фикри устодову фикри эҷодкорои дигари пуртаҷриба онро дар блог, дар саҳифаи фейсбук ва дар блога мегузорам, то мардум фикрашона гап зананд, то суфтатар шавад, то камбудиёша ислоҳ кунем ва дар шакли як китобчаам орзу дорам ки пайдо шавад. беҳтарин. биёд ман ҳамун як силсиларо мо шурӯъ кардем бо номи куҷо шудӣ. биёд ҳамин чиза ман барои шумо як чанд дуна хунам. албатта барои носуфтагиҳош ман пешакӣ узр мепурсам, ба хотири он ки ина устодо озӣ надиданд. хуб, эй раҳсипори пайраҳаи дур, куҷо шудӣ? дар пушти абри ёд чӯ як нур куҷо шудӣ? осон набуд заҳмати тавлиду марг, лек дардат зи кулли дарди ҷаҳон зур куҷо шудӣ? ҳиҷрат мисоли кӯбаву синдон куҷо шудӣ? бо ман фузун ҷамоати риндон куҷо шудӣ? чун як далели гумшуда аз аршиви нигоҳ дар пай фиғону пурсишу зиндон куҷо шудӣ? ғамҳо ҳазору раҳми ту гарде куҷо шудӣ? ёди туву хумору набарде куҷо шудӣ? бе ту дигар шаб асту аёс асту зӯзаҳо, барфу чароғу пайкари сарде куҷо шудӣ? бар чашми нам зи дур саробе куҷо шудӣ? ё рӯи мавҷи ғам чу ҳубобе куҷо шудӣ? бишкаста аз фироқи ту дар панҷаи алам садҳо гитору таблу рубобе куҷо шудӣ? поро ба санги ғам бишикастам куҷо шудӣ? бо ин алам ки рафти зи дастам куҷо шудӣ? не хоҳише на моҳии тиллову не барор, холист қалбу халтаву шастам куҷо шудӣ? як донаи дигаршама барои шумо мехонам. ҳиҷрат ба пои шодӣ чӯ хоре куҷо шудӣ? бо рӯи моҳу қадди чӯ доре куҷо шудӣ? ашки алам чакид зи чашми сиёҳи шаб, чун оби чашми ошиқи зоре куҷо шудӣ? чақадар ширин зебо силсилаи идома дорад. ин аслан вақте ки ҳаминро менавишта пеши назаратон ки ҷилвагар мешуд? аслан ман як вақт суҳбати устод Саидқол Билола гӯш кардам дар таҷлили 85 солаги устод Бозор Собир ва устод гуфтанд ки масалан баъзе мисраҳои Бозорро мехонем, шумо дарк намекунед ки ира барои кӣ гуфтааст. барои модар ҳастин, барои бародар ҳастин, барои падар ҳастин, барои кӣ аст? ва ин сухани устод бояди ман монд, дар зеҳни ман монд ва ман устодро бисёр эҳтиром мекунам ба хотири ки барои ҳунару санъати мо бисёр нақши боризе гузоштам. ва ман мехоҳам ки худи хонанда ҳамин чизро қабул кунад. ҳар нафар гумшудаи худаша пешрӯ биёрад, ҳар нафар дар бораи гумшудаи худаш фикр кунад. вале агар шумо фейсбука бинед, дар таги ҳамин мисраҳо баъзеҳо навиштанд ки барои модар аст, баъзеҳо навиштанд ки барои дӯстдошта аст, баъзеҳо яъне ки ман бисёр мехоҳам ки ҳар нафар худаш фикр кунад идомаша. ва дар масалан назмам ман ҳамин чизро бисёр хуш дорам ки ҳикояҳо як анҷоми тамоман ғайриоддӣ ва нофаҳмое дошта бошанд. ман ҳамин чизро бисёр хуш дорам дар ҳикояҳо. масалан ман мехоҳам ки ҳикояро бихонам ки онҷо воқеаҳо шурӯъ шаванд, биёяд кулминатсия ва дар қисмати ниҳоӣ нависанда яъне анҷома ба ихтиёри худи хонанда гузорад. масалан гӯяд ки барои мисол гӯяд ки фалон нафар аз шаҳр ба деҳа меомад ва дар роҳ тирезаи мошин кушода буд, шамол мӯйҳои ӯро парешон мекард. тамом. яъне инҷо ҳикоя тамом шавад.
ва худи ҳамин хонанда бояд давомша фикр кунад ки баъд чӣ шуд. бигзор хонанда ҳамини дар ин ҷараён бошад, хонандаам азоб кашад, хонандаам худро дар дохил эҳсос кунад, хонандаам бо қаҳрамонҳо рӯбарӯ шавад. Намедонам, ини ман аслан ҳамин гуна чизоро хонданро дӯст медорам ки ине ки баъзе саволҳоро барои хонанда боқӣ гузорад ва он чи ки масалан онҷо ҳамаш рӯшан аст, ҳамаш фаҳмо аст, ҳамаш чӣ. Албатта онам хондан ҷолиб аст, дар кор аст, вале ба ҳар сурат мисли он ки шуморо ба андешаи шуморо таҳрик медиҳад, ҳамон навиштаҳое ки аслан анҷоми ғайриоддӣ доранд ё анҷоми нофаҳмо доранд, ин фикр мекунам ки камолан дигар аст, бояд ҳамин тавр бошад. вақте ки мо умуман дар бораи оча эҷодиёти шуморо гӯш мекунем ё ки мақсад навиштаҳои шуморо мехонем, ин як паҳлӯи эҷодиёти шумо, як ҷузъиёти эҷодиёти шумо ҳаст ки дар ҳақиқат ҳамаро дардашро гуфтаед. ҳамаи онҳое ки мисол дилашон гум мезанад ба ёди оча, меҳрубониҳо ё силаву навозишҳо, писарам бачам гуфтани ӯ. хоб биёед аз модаратон ёд бикунем. ман он чи ки болотар ман гуфтам ки як фосилаи вақт пайдо шуд ки ман як 20 сол чизе нанавиштам. вохира ман ягон чи нанавишта будам, на ягон мисра, на ягон намедонам эссе, на ягон тарона, ягон чи нанавиштам, ба хотире ки 20 сол мо паи дигар кор будем, эфир, корҳои маъмурӣ, хуб намедонам ташкили кор, идораи намедонам як гурӯҳи эҷодӣ. идора кардани гурӯҳи эҷодӣ бисёр душвор аст воқеан. шумо нисбат ба ин масалан идора кардани кадом як коргоҳе ки онҷо истеҳсолӣ аст осонтар аст шояд, ба хотире ки кормандони эҷодӣ ҳар кадомаш шахсиятанд, ҳар кадомаш мани худро дорад, ҳар кадомаш фикр мекунад ки ӯ беҳтарин аст, ҳар кадомаш доираи масалан шунавандаву бинандаву ҷонибдори худша дорад, ҳар кадомаш масалан барои коргоҳ камакак саҳм дорад, нақш дорад ва бо онҳо комилан бархурди дигар бояд дошта бошӣ. ва умуман идора кардани коргоҳи эҷодӣ бисёр душвор аст ва мо ҳамин ҳудуди 20 сол ҳичи дигар нанавишта будем ва фақат даргузашти модари моро маҷбур кард ки ҳамон эҳсосову намун дарду ҳар чи ки ҳаст онро дар шакли рубоиёту дубайтиҳову қитъаҳо бинависем. ва бо ин роҳ ҳам ман сабук шудам ва он нафароне ки китобро тӯҳфа гирифтанд тахмин мекунам ки дарди онҳоам камакак сабуктар шуд. албатта аз камбудиву аз носуфтагиҳо холӣ набуд, як чизи бисёр соддаву сабукак буд, вале ҳарчи ки табиӣ воқеӣ аст ҳам хеле соддаву сабук аст, ҳеҷ вақт печидаву мураккаб нест. яъне ки дар дилатон армон буд ки махсан бо кору фаъолият эҷод бисёртар банд шуда, яъне ки доиман паҳлӯи модаратон буде. бале ба хотире ки масалан ман мерафтам ба деҳа, шаб бо меомадам ва як вақт буд ки пеш аз даргузашти модарам буд ки ман мисол мерафтам, рамазон буд, мерафтам ба деҳа, баъди шом соат 10-11 шаб мехистам меомадам шаҳр. хуб яъне хеле кам буд, шояд дар як сол як маротиба ё ду маротиба ки мо дар хонаи падарӣ шаб меистодем, мефаҳмед. ва вақте ки модарам даргузашт ва 50 рӯз ман аз деҳа наомадам, 50 рӯз умуман наомадам ба шаҳр ва хуб пиёда дар кӯчаҳо гаштам, бо дугонаҳои очам суҳбат кардам бо нафарон. баъд эҳсос кардам ки воқеан яке аз дигар хатое ки ман гуфтам ин шояд дуюмин хатош буд ки ҳамин ки масалан мо зиёдтар канораш наистодем, зиёдтар ине ки ба кор дода шудем, зиёдтар шояд аз суҳбатшон камтар баҳравар шудем, шояд ҳамин чизо буданд. ва ҳамаи инҳо ҳамчун як алам дар дили кас мемонад ва онро ё бояд ба касе гуфт ё бояд навишт. аммо дар мавриди меҳрубонӣ як чиз дигаро мехоҳам баротон нақл кунам. мо вақте ки ба бохта рафтем ва дар як маҳфили даргузашт яке аз ҳунармандони бисёр маъруф буд ва ман чанд китоб дар пушти мошинам доштам ва ба чанд нафар ҳамон дӯсто ҳамон китобро гуфтам ки ина бигирем барои модаро. ва ҳамин лаҳза як нафар ки духтур будааст варақ зад, чанд мисраро хонд ва гуфт ки субҳон медонӣ чӣ, ҳамин очаҳои мо гуфт айнан бо ҳамин тартиб гуфт ки ҳамин очаҳои мо фақат номашон ҳар хела будааст, худшон ҳамашон як хел буданд. яъне аз ҷиҳати меҳрубонӣ он чи ки дар китоб навиштам, ман баъзе қиссаҳои дигарам ғайр аз ҳамон рубоиёту дубайтиҳо баъзе қиссаҳоро дар бораи модарам навиштам. масалан чӣ хел кадом гапаш дар ёди ман буд, кадом одата мо барои модарам тарк карда будем, масалан дар мавриди тарки сигор як қиссаи аҷоиб аст. хуб ва гуфт ки медонӣ ман хондам оли модарои мо ҳамашон як хел меҳрубонанд, новобаста аз он ки дар куҷо зиндагӣ мекунад, кадом минтақаи Тоҷикистон,
як хел меҳрубон аст, ҳамон хел ғамхор аст, ҳамон хел дилсӯз аст. Айнан ҳамон гапҳоро ӯ ҳам ба писараш гуфта будааст. мефаҳмед, дар ҳоле ки мисол ман аслан ҳамон нафара бори аввал дидам ва модараша умуман надидам ман. яъне ва ҳамин гапи ӯ дар ёди ман монд ва дар чанд ҷоям нақл кардам ки воқеан модарони тоҷикистонӣ, модарои тоҷик аслан ҳамин номҳошон ва чеҳраҳошон дигаргуна аст. Дигар ҳамашон аз ҷиҳати феъл, хислат, одат як хеланд, меҳрубонанд, азизанд, нуронианд, хушрӯанд, намедонам ҳар чизи дигар ҳастанд. медонед чӣ қадар ситоишҳоро дар васфи модар гӯш карда будаму хонда будам, лекин ҳамин гуна ҷумларо айнан аз шумо ҳозир шунидам. Воқеан шумо омӯзанда. ин чизи бисёр аҷиб буд. ҳамин чиз маро бисёр ба фикр водор кард ва мо бо он нафар дига во нахӯрдем ростига баъди ҳамон маҳфил, вале ҳамин андешаш дар зеҳни ман монд ки воқеан ман барои модари худам навиштам, вале садҳо нафар гуфтанд ки модари ман ҳамин феъла дошт. барои садҳои нафари дигар дорӣ бепул шуд. мо вақт дорем не? Бале. як рӯз дар эфир зодрӯзи модарам буд, моҳи сентябр, 22 сентябр, ва дар эфир мо як чиза нақл кардам ки чӣ хел мо донишҷӯ будем ва падарамон чанд сум ба мо медод ва хайрухуш мекардем аз дохили хона ва мебиромадем берун. фақат модарамон буд ки то раи калон меомад ва ман дар ин китобчаам навиштам ки дар шамоли бисёр хунуки файзобод та як киртаи чит мебиромад то қадди раи калона меомад ва як автобус аз деҳа ба шаҳр меомад, як автобус соати 6 саҳар меомад, соати 1:13 яъне ки аз ин тараф мерафт. ва модари мо ва ҳар вақте аз пеши хонамон мо мегузаштем, аз вокзал ё аз саристгоҳ вақте мешидем, ба пеши хонаи мо мегузашт, душанбе меомад ва ман ҳамеша аз тиреза медидем ки модари ман дар ҳамон роҳ буд, ҳамон гузаштани автобуса интизор буд. мефаҳмед, ки ҳамин автобус бигзара бачаи ман барава душанбе ва ман хона биём. ва борҳо нақл мекард ки субҳон, мефаҳмед, мегуфт то нимрӯзӣ ман фақат фикр мекардам. ва замоне мо таҳсил кардем камтар нотинҷӯ ҳам буданд, постҳо бисёр буданд, масалан силобадастҳо ҳам зиёд буданд ва фикр мекардааст, модар намегуфтааст, вале фикр мекардааст ки оҳ чӣ шуд, автобуса манъ карданд, чӣ кор карданд, ҳуҷҷат шадиданд, чӣ кор. хулоса мегуфт то нимрӯзе ҳам истодам, тинҷӣ, оромӣ, гап хабар нест, мегуфтам бачаам расид. яъне ба ин ҳад телефонҳо набуданд ки мо ҳар лаҳза тонем ки занг бизанем чӣ кунем. ва дар эфир нақл кардам ки чӣ хел модари мо то раи калона меомад ва ҳамон гӯшаи румолша мекушод, як кунҷи румола ва ҳам пулҳои ҳами пачақ шудагӣ ва қат шудагиро сини мо дароз мекард. мегуфт ки бача мира бигӣ, мегуфтам охи нав гирифтам аз хона, отам пул дод, мегуфт ки не бачам дар корот меша, ира бигӣ. яъне пулҳое буд ки худаш пинҳон кардааст, ҷамъ кардааст, масалан ки бачаи донишҷӯ шабта. мефаҳмед, ва дар рӯзи зодрӯзи модарам ҳамчиз нақл кардам, телефони дастим занг зад рости, баъд дидам ки рақами ношинос суҳбат кардем. як дӯсти мо буд ва олиам фикр мекунем ки фаъолият мекунад, дар яке аз сохторҳои бисёр муҳим фаъолият мекунад. аввал як чанд дақиқа гирья кард, баъд гуфт ки субҳон, ҳамон қиссаи очаи маро нақл кардӣ. гуфт айнан очаи ман ҳамин кора мекард. гуфт айнан ҳамон пулое ки гуфти сини мо дароз мекард аз гӯшаи румолаш ё намедонам аз дар даст арақи дастхӯрдара, айнан гуфт ҳамин қиссаро нақл кардӣ. яъне монандиҳо миёни модарои мо, миёни муҳаббатҳои онҳо ҳаст, хеле зиёд аст. бачаи аввалини хонадон, меваи муҳаббати волидайн, аввалинаш шумо будед. эрка будед, яъне ки на аслан дар ё онҳо бештар эрка мекарданд, шумо албатта эркагӣ накунед ҳам онҳо. худи фазои деҳа масалан ин тавр аст ки онҷо бачаҳои эрка хеле кам ҳастанд. бовар кунед, шумо хонохо фа надорад бачаи чандум ҳастем, бояд корубори хонаро анҷом диҳен, бояд ба саҳро биравен, алаф биёрен, эзум биёрен, говмола бабарен, лангар кунен, абеди лангаргардон кунен, об бутен ура. хулоса бисёр корҳое ҳаст ки шумо бояд анҷом бидиҳен ва бачаҳои деҳа хеле кам мешавад ки масалан эрка шаванд. онҳоро дӯст медоранд, меҳрубонӣ мекунанд падару модарашон шояд, вале ин тавр ки масалан кадомеро аз кадоме бартарӣ бидиҳанд ё авлавият бидиҳанд, ин тавр набуд. ҳамагӣ ини баробар мисли ҳама бачаҳои деҳа. падаратон сахтгир буданд? намедонам, ё монанди шумо шохта? бояди ман нест ки моро зада бошанд ё сахт ҷанг карда бошанд, вале ба ҳар сурат як ҳамун ҷазобаву сиёсату як ҳамчизо дар хона буд ки мо аксаран гапҳомонро бо модармон мегуфтем ва фикр мекардем ки намедонам, олиам ин тавр аст ки масалан мо худамон 50 сола шудем қариб, лекин ба ҳар сурат олиам пеши падармон ки меравем дига
пеши ҳамун ҷозибаву ҷазабаву ҳамон масалан сиёсату ҳамун салобату ҳамин чиза оле ҳам ҳастанд ва оле ҳам пеши оно кӯдакем. шумо хизмати ҳарбӣ рафтед? Не, мо кафедраи ҳарбӣ гузаштем. хоб, махсусан вақте ки худатон баъдан фарзанддор шудед, эҳсосоту чӣ хел шуд? Аввалин фарзанд ба дунё омад. баъд шумо эҳсос мекунед ки чаро дар деҳа волидонатон масалан мегуфт ки бачам шом шуд хона дураен. ва ҳоли вақте ки шом мешавад ва дар шаҳр шумо бачатонро намеёбин, телефон ҳаст, ҳама чӣ ҳаст ва намеёбин, баъд мефаҳмед ки чӣ қадар барои модаратон душвор буда. Дар ҳоле ки телефон набуд, дар ҳоле ки масалан шумо ногуфта куҷое мерафтед, не масалан ҳозир. баъд шумо эҳсос мекунед ки воқеан ҳам чӣ қадар душвор буда вақте ки як ҳафта пас намеравем. масалан баъзан вақти донишҷӯ мешуд ки мо дар 2 ҳафта як баротиба мерафтем. ва ба модарам ёди ман аст ки як вақт гуфтам ки охи оча додаром меоянд ку, уна ҳам донишҷӯ буданд, хе уно меоянд ку. баъд мегуфт ки ози бачадор шед, баъд мефаҳмед ҳар кас дар ҷои худш аст. яъне шумо наметавонед муҳаббати худтонро ба додаратон ба орият бидиҳед ва ӯ биёяд аз номи шумо модаратонро бубинад. яъне шумо бояд худатон биёед, модар бояд шуморо худатонро бубинад ва баъд қаноатманд мешавад ва баъд осуда мешавад. ва баъдтар фаҳмидем ки воқеан аммо беҳтарин давраҳое буда ки шумо дар деҳа ҷойгоҳҳои паҳлӯи ҳам мегузорин ва хоб мерафтен. ва дигар ҳеҷ вақт дигар ин ҳолат рух намедиҳад. дигар ҳеҷ вақт шумо ҷамъ шуда наметавонед. дигар ҳеҷ вақт шумо намегӯна паҳлӯи ҳам беғам хоб рафта наметавонед. ва шумо бузург мешавед, баъд ин чиза эҳсос мекунед ва баъд намедонам баъд хатои худро мефаҳмед, баъд намедонам мегӯед ки агар вақт гардонда мешуд ин кора мекардам, ӯ кора мекардам. яъне ҳамон агару магарҳои дигар бефоида дар зеҳнтон пайдо мешаванд. ба ғайр аз оне ки бо фаъолияти эҷодӣ машғул будеду мисол гӯед ки пеши модарам зиёд набудам, чӣ армон дар дилатон мондааст? рости бисёр корҳое ки бояд анҷом медодем, анҷом надодем. бисёр корҳое ки бояд анҷом медодем. мисол чиро орзу мекардед ки барои модаратон ҳамон карро кунеду нашуд? акнун барои модар мо ҳеҷ кор карда натонистем. ростига мо на вақте ки акнун соҳиби кор шудем, на вақте ки камакак ба қавле пул меюфтему, камакак ки модармон дигар набуда. мегӯям мисли ҳамон мисраҳои бисёр хуби Озар Салим ки мисол як вақт мо мехостем ин корро анҷом диҳем, пул надоштем ва як вақт дар дастонам туҳфа омадам, акнун модар нест. бале, мисли ҳамин тахминан ҳамин чиз комилан дуруст аст, комилан эҳсоси аксарията ифода мекунад ки ҳамин гуна ҳолат аст. хай зиндагӣ дига ҳамин гуна аст, вале муҳим ин аст ки мо онро хафа накардем, онҳо аз мо розӣ буданд, мо онро хафа накардем, мо ҳеҷ вақт сари онро пас накардем, ҳеҷ вақт масалан бо кадом як гуноҳу кадом як намедонам ташвишҳо онҳоро то намедонам куҷоҳо набурдем ҳеҷ вақт. яъне кӯшиш кардем ки дар мактабам бачаи хуб бошем, дар донишгоҳам, дар ман зиндагиам. хоб вале аслан хоҳишҳо дигар ҳастанд ва худи зиндагӣ шуморо камакак шояд сангинтар мекунад, шояд дигар мекунад, шояд дуртар мекунад. ва муҳим ин аст ки онҳо аз шумо нороҳат набошанд. яъне онҳо ба шумо дуои нек бидиҳанд, онҳо хурсанд бошанд, онҳо яъне ки сахт озурдагӣ ва дилмондагӣ сахт надошта бошанд. ин чизи бисёр муҳим аст. бед ягон шеъраке барои оча хонед? ман инҷо дар телеграм канал дар мо смс паёмҳо хеле зиёд омадааст. дар идомаи суханҳоятон агар ки бисёр мегуфтед бисёр олиҷано мешуд. дар бораи оча бисёр як ҳарфҳои ширин доштед. ман хондагӣ ҳастам. агар бо садои худи шумо ман намедонам кадом нафас тозатар буд, нафаси субҳ ё нафаси ӯ. намедонам кадоме нармтару гармтар буд, курпаи рӯям ё дасти ӯ ба рӯям. намедонам роҳҳо росту ҳамвор буданд ё дуои хайри ӯ мустаҷоб мешуд. вале медонам ки кулчаи субҳи содиқ пухтааш аз хамири шаб шӯридаву нимашаб бо гармии нигоҳҳоаш расидаву рӯ гирифта ба даҳони донишҷӯи он вақт нимасер маззаи дигар медод. шояд субҳ аз он пуртаровату пурбаракат аст ки ӯ ва онҳо бедоранд ва дар намозанду дар дуо. гирияҳояшро ман сари дастурхоне ки ҳама чӣ дошт нимрӯзиҳо ёд дорам. ҳама чӣ ҳам ки буд, ҳама касеро ки ӯ мехост гирди он дастурхон бубинад намеёфт. фикр мекардоне ки ҳама чиро барои рӯи дастурхони ӯ бо обилаи кафи даст ва дар ҳавои сарди мулки ғарибӣ муҳайё кардааст, ҳамин ҳоло гурусна аст. шояд ин тавр набуд, аммо ӯ ҳамин гуна хаёл мекард. шом
барои ӯ аз фурсатҳои дигар тамоман бо каму бешии рӯшанӣ фарқ мекард. мо фалсафаи шому торикиву хокистари лаби оби поёни кӯчаро баъдтар фаҳмидем, то фаҳмидем ки шом фурсате аз кӯча бозгашт ба хона аст, ки шомҳоямон беӯ сарду торик буду саҳарҳо камфайз ва нимрӯзӣ гирди дастурхонамон холии холӣ. чашм ин узв нишони раҳму бераҳмии забони безабонӣ, оинаи амалу ҳолат аст. он манбаи нуру зиё аст ки зарра зарра, люмен люмен, огоҳу ноогоҳ, дониставу надониста, бо завқу беэҳсос гоҳо дар саҳифаҳои китобу дафтар ва бештар дар ҳеҷ куҷоҳо боқӣ мемонад. духтури чашм бегона нест, аммо пойҳо мисли он ки бо чашм қаҳриянд маро ҳамон утоқи овезаҳои пури ҳарф набурданд. чанд муддат аст ки дилу иродаву дастҳо ҳам ғами чашмҳоро надоранд. шаб ӯ аст ки ба хобам омада. чашму рӯяшро намебинам, вале садояшро мешунавам. аввал чизе мепурсадам ва баъд чанд қатрае аз он зарфчаи хурди дорӯи чашм ба кунҷи чашмонам мерезад. очаам буд. очаам буд ки қариби бомдод, айнан ҳамон вақте ки рафта буд. чашми бачаашро ки ҳанӯз аз ғам кур нашуда табибӣ омадааст. саволҳоям беҷавоб монд. хуморам нашикаст. аз пушташ лоақал то дами дар нарафтам. натавонистам. мисли он ки 40 сали сол пеш ҳам натавониста будам кадом кореро барояш анҷом диҳам. ҳама зарфҳои дорӯи чашмро бу мекунам. шояд бӯи дастони нарму гарму акнун биҳиш дидааш дар онҳо бошад. вой оча. саломат бошед. очаҳоро ёд кардем, дӯстони азизи дили дида. ман фикр мекунам ки очаҳо ҳамеша бо мо ҳастанд. мегӯям ки зинда он нест ки доимо ёдаш мекуниву номашро ба забон меорӣ. фикр мекунам ки очаҳо ҳамеша дар куҷое набошанд, моро доогӯҳ ҳастанд. хеле чизе ки навакак баротон хондам, ин чизи воқеӣ буд ва вақте ки ман чанд муддат имрӯз меравам пеши духтур, фардо меравам, имрӯз меравам, хулоса ки намерафтам пеши духтур. ва субҳ будем қариби бомдод, намедонам соати 4 буд ва ҳамин хоб омад дидам ва бедор шудам. яъне ки чеҳрашро намедидам, вале ба худам ба дилам мегуфтам ки модарам аст. ва шишачаҳои дорӯи чашм хурдакак мешаванд ва шаб хоб медидам ки ба чашми ман дору мечакон. яъне ба ин ҳад онҳо бузург ҳастанд ки ҳатто баъди 6-7 соли набуданашон низ фикр мекунам ки онҳо дар ёди шумо ҳастанд ва шумо ҳар лаҳзае ки масалан ҳар лаҳзае ки хостед, ҳар лаҳзае ки ӯро ба ёд оварден, фикр мекунам ҳар лаҳза кадом як сухани хуб барояш гуфтен. ин фикр мекунам ки чизи бисёр муҳим аст. ҳарчанд ки баъзан баъзе аз ҳамкасбони мо ҳам ҳатто ҳамин гуна ба ин назар ҳастанд ки аслан мо бояд ин чизоро нанависему, нагӯему, бисёр мардума зиқ накунему, ин ки чизои бисёр риққатовара нагӯем, вале ба ҳар сурат намешавад ки инсон фармон диҳад ки дилаш чӣ гуна бошад. чиқдар ки дар аввал гуфтед, ин модар ягона зотест ки мисол дар ҳама давлатҳо, дар ҳама миллатҳо ин рамзи меҳрубонию муқаддасест. ман фикр мекунам ки ин гуна навиштаҳо барои як миллату ду миллат не, барои тамоми миллатҳои ҷаҳон хизмат мекунад ва созгор аст. дарди як кас не, дарди миллионҳо нафар ҳаст ки ҳамаамон зода шудем аз як зан, аз як модари бузург. ҳамин роҳи файзобод рафта истодед, аввал шояд гумон мекунед ки ҳозир модар мебарояд, дар ҳамон ҷо ҳаст. бовар кунед ки ин авзи инстинкт кимчиро фаҳмида истодааст. оли ҳамон чизе ки ман дар бораи автобус нақл кардам, оли ман ҳамон роҳ ба мошин меям ва ҳар лаҳзае ки аз ҳамин танкучаи хонамон мебароям ба роҳи калон ворид мешавам, ҳамон сари танкуча ҳамеша модарам эҳсос тасаввур мекунам ки ҳамин ҷа буд ва замони донишҷӯи мо то ҳамон автобус намегузашт, намерафт хона ва мо медидем охир автобус соати 6
ба роҳ мебаромад ва барои ин бояд соати 5:30 меомадем ба истгоҳ, сар истгоҳ. То роҳи калон ҳамроҳи мо меомад, бо як 400-500 метри дигар мо то сар истгоҳ меомадам. Автобус одама пур мекард ва вақте ки аз пеши хонамон мегузаштем, ман ҳамеша рум тарафи, албатта мо намешиштем, мо донишҷӯ будем, унҷо дигар мардуми калонсол зиёд мешиштанд. Мо фақат рост меомадем ва ҳар вақте ки аз тирезаи автобус ҳамун рости кӯчаи мо ки мешуд нигоҳ мекардам, модари мо ҳам сари кӯча буд ҳар вақт. ва худаш ҳам мегуфт ки мо автобус ки мегузашт мерафт, баъд дилаш пур мешуд ва меомад хона. ва ҳоле ки бо мошин мегузарам ва ҳар вақт хиёл мекунам ки ҷои исти модарам аст. Холӣ, вале ҷои ӯ аст. бачае будед ки гӯшти шуморо тофтанд? шояд балки бе ин намешавад, вале модар ҳатто дар ҳоли гӯшатонро тофтан ҳам ба ин ҳад меҳрубон аст ва баъди чанд дақиқа аз дилаш мебарояд. ва хуб албатта шояд мо бачаи шухтарам будем, шояд намедонам, ин гуна ҳолатҳо ҳам буд, вале бо бузург шудан фикр мекунем ки мо пайваста ислом мешудем, дигар мешудем, беҳтар мешудем. ман намедонам ки аз мо чӣ фикр мекард дар бораи мо, вале гуфтам ки болотар ки ягон вақт мо кӯшиш накардем ё коре накардем ки сархам бошад, хиҷолат бикашад. зинда бошед, рӯҳашон шод бод. бисёр як суханҳои зебо ва дар ин баробар мо ҳам аз модар ки пайваста дур ҳастем, дар ҳамин ҳаёти ҳар доим мо яхе дур ҳастем, ёд аз оча кардем. саломат бошед. инҷо шунавандаи аз меҳрубонамон Дилоро Тағоева навиштанд. салом меҳрубон, саломат бошед, ташаккури зиёд. ба Субҳон салом гӯед гуфтанд. саломашонро мерасонем. саломат бошед. аз Субҳон хоҳиш кунед ки як чанд мисра дар барномаи хуб шабдараб месароидан ҳамонро сароянд гуфтанд. албатта хоҳиш мекунем. рӯҳи модар шод бод. ҳамдардам Субҳонҷон, дар ҳама ҳолат ҳамдардам бо шумо. сабур бошед гуфтанд. қалби ӯ дар зери хок ҳам ёди фарзанд мекунад. саломат бошед Дилорохон, саломат бошед, ташаккури зиёд. акаи Субҳон беҳтарин инсон ҳастанд. саломат бошед, ба шумо барор муваффақият. завқи журналистие ки Субҳон дорад то ҳол ягон журналист пайдо накардааст навиштанд. хеле муболиға мекунед. рост мегӯянд бемуҳаббо. саломат бошед. Фарҳоҷон навиштанд. акаи Субҳон оби дидамро баровардед. офарин, роҳашон шод бод. модари иззатонро гуфтанд. ташаккури зиёд. мо аслан намехостем, як айби меҳрубон аст ки моро риштаи суҳбата ба ҳамин тараф бурданд ва мо рафтем ва худо накунад ки мардум боз ҷиқ шуда бошанд ки не ҳама ошорот кардем. бовар кунед, то одам баъзан гирья карданаш дар қобил аст. бовар кунед, як устодам омода мегуфтанд ки баъзан хуб гирья кунед, баъзан дод занед мегуфтанд, сабук мештед мегуфтанд. ё мо хеле меҳрубон ҳастем, ё хеле беҳирик ҳастем ба қавли мардуми Кӯҳистон, ё хеле бараҳм ҳастем, ё бераҳм, намедонам барои чӣ. ва ҳар лаҳзае ки набаъди чандин соли набуданшон, ҳар лаҳзае ки ман дар хонам дар бораи модарам фикр кунам, отоқи корим ҳам сурати бисёр дошт. танаи девол агар дида бошед, сурати зиёд дошт ва унҷо суратҳои модарам буд ва ҳар саҳар пеш аз барномаро сар кардам як бор нигоҳ мекардам ва аламо тоза мешуд ва баъд барномаро шурӯъ мекардам. яъне аз ёди мо дур нестанд. ҳарчанд ки гуфтам ки баъзеҳо ба ин назар ҳастанд ки аслан бояд акнун ба ин андоза, яъне ки побанди масалан фикрҳо чизо бояд набошӣ, лекин намешавад ки ба дил фармондӣ. вақте ки утоқатонро нишон додед, дар ҳамон видео дидам ки утоқи кории шумо буд ва гуфтед ки бояд утоқи кории журналист ҳамихе бетартиб бошад. ҳамихе бетартиб коғаз ман Фаруша ҳамун нафаре ки бисёр модари меҳрубон буд ва ҳамун утоқҳои кориро тоза мекард, аксаран намегузоштам ки тоза кунанд ва мегуфтам ки утоқи мо тоза аст мегуфтам ва худам баъзан тоза мекардам, баъзан ҳамроҳи ҳамкоро ягон шай тоза мекардем. лекин ман ҳамеша фикр мекунам ки ҳамун столи тоза, мизи тоза, ҳамаи чӣ ба тартиб гузошта, ин маънии ӯро надорад ки шумо эҷодкор ҳастед. акнун ҳамун мизи кори эҷодкор бояд ҳамин гуна парешон бошад, вале эҷодкори асил аз ҳамун парешониҳо чизе барояш дар кор аст меёбад. дар он ҳамун парешониву ҳамун омехтагиҳо агар ба тартиб мемонад намеёфтед. бовар кунед. ва воқеан ҳам шумо ҳама чиро аз унҷо меёбед ва ман фикр мекунам ки мизи кории эҷодкор мисли андешаҳояш, мисли хаёлҳояш ҳамин гуна бояд титу парешон бошад. саломат бошед. инҷо шунавандаи изи меҳрубонамон Сабрина навиштанд. аз хурдсолӣ акаи Субҳонро гӯш мекардам, дар барномаи телевизионӣ низ дидам, худашон низ ошпаз буданд воқеан гуфтанд. ҳамин тавр навиштанд, аз хурдсолӣ гӯш мекардам, мисли он ки ман оли 78 сола бошам.
من خودم از ظفر ایوبی دیده زیادتر در صحنه رادیو حس کردم. چند سال شد اومد در رادیو؟ از سال 98 99 حساب کنین 24 سال. این دختر 2000 تولدش داشت. خوب در مورد آشپزی خود نمی هنری اکنون به این سطحی مثلا آشپزهای کسبی نه، ولی ما در منزل اجاره مثلا شما اگر در خوابگاه زینایی کرده باشین شما هم غذا میپختین و ما هم در خوابگاه در منزل‌های اجاره غذا میپختیم از دوران دانشجویی و بازم ما چیزی نمیدونستیم میپرسیدیم از مدرمانی هفته که میرفتیم و اما خوراکپزی را در اول در منزل‌های اجاره زمانی دانشجویی یاد گرفتیم و بعد در همون برنامه پخت و پز کم کم نازکی‌هاش از استادایی که همچون مهمان دعوت شدن یاد گرفتیم. سلامت باشید. با من یک نفر نوشتن که سبحان لهجه رو شیوه رو بسیار زیبا و شیرین استفاده میبرد. خودش میدوند که بعضی کلمه ها رو مخصوصا با شیوه مثال کنن مونن میگوید. خودش هم میدوند برای چی این طور سبک اسلوبی رو گفتن؟ میدونید هست زبان ادبی گفتگویی. من فکر میکنم که روزی ما با زبان ادبی گفتگویی صحبت داریم. یعنی اگر ما به حد کتابی و چی هم بسیار خنده‌آور میشد. یعنی با زبان ادبی معیار با زبان ادبی گفتگویی صحبت میکنیم و بزرگی زبان ما هم همین است که ما لهجه و شیوه و گویش‌های خیلی زیاد داریم و به هیچ وجه این زبان ما را کاسته نمیکند و این برعکس نشان میدهد که زبان مردم ما با همون شیوه و لهجه و با کلمه و با نمیدونم هر چی که استفاده می‌بریم بای است و شیرین است و مزه‌دار است و خیلی خیلی است. این یک خاصیت خود شما بزرگی زبان تاجیکی هستین. بزرگی زبان تاجیکی. خب گفتند که از لحظه های خاطرماندترین و شوق‌آورترینی که در افیری مستقیم شده بود یگان قصه‌اش رو گویند گفتند. خب یک وقت یادم است که زمین جنبیده بود در روشنایی 12 و من در افیر گفتم پیشنهاد عزیز زمین میجنبد و یک موسیقی سرود پخش کردم و بیرون رفتم. خب روشنایی 12 هم شما از همون فایه یا از همون دالان دیگه اونجا رفتن نمیتونید. خب دیگه وقتی زمین لرزه دل خود نفر میدوند که باید با لیفت نشینی زیرا که چراغا را خاموش میکنن برق خاموش میکنن و شما میمونید. خلاصه در هم میادی کریدور ایستادیم و زمین جنبی تمام شد و من اومدم افیر دوام دادم. شما باور نمیکنید همین لامپاهای درازی گازی که بودن بالا پوشی همونو کنده شده اومده بالای میکروفون افتیده بود. بینوی سخت میده بود. بله و چندین سال تازه کرده شدگی نبود دارونش و همین چنگی زیاد از طیف که پیدا شد و وقتی که برگشتم یک شنونده زنگ زد و گفت که اکای سبحان ترسیدین از افیر گریختین. من گفتم که همین انسان سالم عقل باید از زمین لرزه از کورچه از علو از سیل باید ترسد خیر. این طور نیست که گویی که نه من نمیترسم. آخه انسان سالم عقل از این آفات‌ها باید ترسد و این نشونی مثلا چی نیست. به هر صورت حالتهای خوب در افیر خیلی زیاد بودن. یکیش من پیشتر برایشون نقل کردم و حالتهای شوخی‌آمیز خیلی زیاد بودن. مثل اینکه یک نفر در افیر زنگ زد و در مورد ماشین خری گفت اکای سبحان $4000 دارم نمیدونم زنگ گیرم ماشین گیرم چیکار کنم. خیلی خونه را پرس چی میگن مردم در خونه. گفت که در خونه میگن که زنگ گیر. خود شما چی میخواید؟ من میخوام که ماشین بخرم. ماشین خرید گفتم. ماشین خرید. بعد گفت که برای چی اکا؟ برای اینکه وقتی که زنگیری در کار شد شما ماشین هم میفروشید زن میگیرید. اگر زن گرفتید اون رو دیگه فروخته نمیشه. حاضر شما واسه همین حالتایی که شما از همون حالت بیرون بشوین باید و شوخی‌آمیز باید جواب دید. این بهترین وریانتی که کسی خفه نمیشه این همین شوخی‌آمیز از حالت بیرون شدن است. مثلا که یک راننده تاکسی می اخیران وقتی که کار میکردم و زنگ زد گفت که اکای سبحان گفت من سحر ماشین دخته گوش داشتم یک زنک شیشت گفت آواز شما را شنید و گفت که ای بکش همین آواز خدا بگیره آواز خنه که همین بچه را در افیر مستقیم گفت من باید از همین حالت یک خیلی بیرون شوم و باید یکم جواب گردونم. بعد گفتم که گوش کن زنک کلانسال بود. گفت که بله کلانسال بود. من گفتم خشتمان من همون کمپیر مرا نغز نمیبینه هیچ وقت. یعنی شما باید از اون حالت بیرون شوید دیگه علاج نیست و وارنتی بهترینی از دل خو حالت بیرون شدن یا دادن سوال است یا شوخی‌آمیز جواب دادن است و ما وارنتی دیومش انتخاب کردیم و همین گونه شوخی‌آمیز. خودمانتون زنده
дар эфир яко кам ба хотири хандаи мардум дурӯғ гуфтан мумкин аст камакак мисли ҳаме ки гӯё ки ӯ хуштоманд буд вале дурӯғи ки масалан хандаовар аст ва мардум ҳамон лаҳза ҳолаша хуб мекунад. реалан вақте ки шумо оила доштед хуштомандатон зинда буда дидани мерафтед? бале не аслан ҳамин хуштомандбадбинӣ ин аз фарҳанги мо нест ба худо мерубон. шумо оиладор нестед? Не оиладор нестед. ҳамин хуштомандбадбинӣ чизе дар фарҳанги мо нест. мо оноам ба ҷои мисли модаро ҳастанд бовар кунед дилхоҳ марде ки оли моро шунида истодааст инкор намекунад ки агар ҳама хуштомандо набошанд این مردم در شهر نوجوانان در شهر حتی کودک نوزاد سرش شوشته نمیتونن مثلا سر و تنش این مادرها هستن اما خوشنامانها هستن مادرها هستن که میآیند نشان میدن کودک نمیدونم تو 40 روز امروی دخترشون یا کلینشون میایستن واقعا مردم ما همیشه خوشنامانشون برابر مادرشون دوست میدارن و همین از فرهنگ بیگونه بعد کم کم وارد شد. بعد بچهای ما هم که شوخ هستن دیگه همین چیزا را در شکل لطیفه گرفتن و ما وارد که فرهنگ ما و با زبان ما وارد کردن. اصلا مردم ما مردم خوشتومند بدبین نیست. خوشتومند دوستار و خوشتومند ها هم داماد رو بسیار دوست می‌دارن. بعد میگن که خوشتومانی گنده خدا بده. دوستم که ندارن به صورت بد نمیبینن. سلامت باشید. کمال‌الدین شما ما نوشتن اکی صبحان زنده باشین جگرم خون کردین اکی جان نوشتن سلامت باشید هم خم دیدیم و هم گریه کردیم گفتن سلامت باشید. زندگی خودش همین است که هم خط سفید دارد هم سیاه دارد هم خنده دارد هم چی و شما نمیتونید این کار کنید نمیتونید که مثلا تمام عمر زیق باشید یا نمیتونید تمام عمر خنده کنید. زندگی مجموعه بیش و کمی است هر شب در آسمان مهتاب نیست. مثل همین است. سلامت باشید. یک نفر بسیار شوخی کردن یک نفر بونو فقط نامم رو به صبحان نگوید نوشتن اینجا بگذار همین خیلی همین باشد عشق اولش رو در یاد دارد من همه چی رو در یاد دارم فقط وقتی که شما در رادیو کار میکنین همه چی برای شما کمک میکنند من همه چی رو در یاد دارم فقط جای گفتن نفری گفتن این چیزا فرق میکند شما در کجا باید گوین با کی گوین این چیز مهم است و من یک وقت از یک استادم پرسیدم که برای چی من این کتاب میخونم لیکن مثل اون که بعضی‌ها فیلم سانتا باربارا را از اولش تا آخرش نقل میکنن من با یاد گرفتن نمیتونم همین اپیزودا را قهرمانا را با یاد گرفت حادثه ها را با یاد گرفتن نمیتونم از همه پرجلوهاش با یاد میگیرم مثلا لیکن همه کتاب با یاد گرفتن نمیتونم بعد این استاد میدونی چی گفت که گوش کن تو فقط خوان با دقت تمام دیگه ادامه‌اش اهمیت نده در حالت ضروری با یادت میآید و حالی من وقتی که بعضی چیزا رو می‌نویسم وقتی مثلا کدام یک اسه و حکایت و کدام یک چیز دیگر باور کنید که همین استاد کاملا حق بودن و در همون لحظه که در کار است همون اپیزود همون حالت همون حادثه همون قهرمان حتی نامش با یادتون میآید در حالی که از برای شما اینجا در کار است برای نوشتن با یادتون میاد یعنی یگان چیز از مغز انسان از با دکترها خوبتر میدونن از مغز انسان گم نمیشود کجای همین جا هست و در حال ضروری به یادتون میآید و عشق اول هم عشق دوم و سوم و پنجم حتی هفتم همین طور است سلام باشید واسه وای آدمو میبینن و آدمو اول زنده بله و آدمو که تو سرگذشت‌های بسیار عجیب هست واقعا ممکن خب سلامت باشید خدان محترم مهربان و محترم سبحان جلیلов از همه کارمندانی از پلیس رو با روز رادیو صمیمانه تبریک میکنم برای شما سلامتی عمری دراز پیشرفت و دستاوردها رو در فعالیتتان خواهان هستم شمانده از مهربانمون نوشتن روشن تشکر زیاد سلامت باشید حسین مرادعلیев با کی صبحان سلام خودم رو میرسونم اکی صبحان اوش یک بیک به یاد آوردن میتوانم پخته این سوالی دومی ما دلخواه غذا را پخته میتونم لیکن مثل آش یک بیگی که شما اون رو میخرید و استعمال میکنید یا مثل آشی که در توی ها میخورید مثل اون پیدا نمیشود ولی آش پخته میتونم لیکن خب یک نفر شمانده ما گفتن که یگان حقارت رفته است در رادیو در وقتی کاری شما گفتن نه سیرش همین است که شما با شنونده‌تون باید مهربان باشین شما شنونده‌تون رو باید احترام کنین اگر خواهید که مثلا اون گپی ناخوب نگویند برای شما خواهید که مثلا کامنتاری ناخوب ننویسن خب زمانی که ما شروع کرده بودیم هرچی همین کامنتاریا و همین چیزا نبودن اینقدر یعنی شبکه‌های اجتماعی وسیع استفاده نمیشد ولی بسیار وسیع استفاده میشد و مردم هر خیلی مینویسن با اشتراک میگذارن ویدیو را اگر خواهیم که شما را احترام کنند شما باید شنونده‌تون احترام کنین
مثلا که چند ساله است 4 ساله هم باشد شما با احترام شما یعنی احترام شما باید با جا بیارین همین طور است و وقتی که شما خود رو برابر شنونده گرفتین و حتی از شنوندهتون پایین تر گرفتین خاکساری کردین شما را احترام میکنن دوست میدونن همین شنونده همین طور است که وقتی که شما دیدن که شما منمنی زیاد میکنین وقتی دیدن که شما مغرورین بسیار متکبرین اونا هم شما را دیگه احترام نمیکنن و زندگی خودش همین است خواهید که شما یعنی که شما را احترام کنن شما باید احترام دیگران رو به جا بیارید اول در افیر باید مهربان باشین باید سخنتون رو دانسته گویین اینا مثل اون که افیر مستقیم بسیار جدی است یعنی که یک مسئولیتی بسیار جدی است هرچند که به نظر نمیتونه لیکن ببینید که میکروفون و هر سخن پیدا شدنش ممکن است یا در افیر وقتی تلفن رو پیوست میکنین شما نمیدونید که شنوندهتون کی است هر چی میتونه در افیر بگه و برای این اولتر از همه خودتون باید مهربان باشید خودتون باید احترام همون شنونده رو به جا بیارید و اون وقت دیگه نه شما را دشنام میدن نه خورد میکنن نه هیچی شما رو برعکس دوست میدارن سلامت باشید اینجا سعید اکبر نوشتن اکای سبحان شوخیتون ایمیجتون رفتارتون گفتارتون همش بر شما زیبنده است اکای جان لیکن آخر وقتا کم شوخی کرده استودیوت بودن آخر وقتا سبحان پیر شد آخی دیگر پیری رو تن نگیره یک مثل شعری است من عیناً گفته نمیتونم لیکن مضمونش هم خیلی است که بعضا وقت فکر میکردیم که شعر پیرم شود شعر است لیکن وقتی که پیر میشوی میبینی که شعر پیر شود پیر از دیگه شعر نیست دیگه همین خیلی است من بسیار میخواستم همین اذیت کنم اذیت نمیدم لیکن مضمونش همین بود که مثلا شعر پیر شود دیگه پیر است یک شمانده دیگرمون یاد از دانشجویی کردید اینجا مخصوصا کمتر اشاره کردند و من با شکلی درست پیشنهاد میکنم یعنی کشمکش زن و زنی کلتاخوری همه خیلی در حیاتشون شده است نه ما بچه از خردسالی ما بچه جنگره نبودیم راستی گپ لیکن حالاتایی شاید با کسی بحث داشتیم شاید با کسی نمیدونم بگو مگو داشتیم میدونم حالات در حیات دانشجویی بودن و در شکلی که حالی جوانان دارن مثال در این شکل نبود مثلا جوانان زمانی ما هرچند زمانی کمک ناآرامی و چیزا هم بودن لیکن به هر صورت اونها مثل اون که جوانان امروز بعضا وقت میبینیم که با کارت به هم دیگر حمله میکنن حتی به همسنف خودشان یا هم خدمت خودشان مثل یعنی تا این حد یعنی کار نرسیده بود به قول بودن خیلی بگو مگوها کشمکش ها شاید کسی رو زدن از کسی نمیدونم شته خوردن پیدا میشه در حیات همه مردها این چیزا هستن لیکن به این حد که برای هر کار مثلا رفته از پشت کسی شکایت بنویسی و کسی رو پشت پنجره ببری کار تا این حد نرسیده بود سلامت باشید ابو جان نوشتن السلام علیکم اکای صبحان بسیار خانواده اصلا با شما در وقتی که شما هم صحبت شدن هر وقت میگفتید که رادیو بلند است میگفتید هر گاهی که یعنی که تماس میگیرن رادیو تو پس کن بچه و این گپی است که اولی راویای پیش از ما گفتن و بعد ما هم شاید یک 50 سال دیگه روزی میگن که رادیو رو باید خاموش کرد و بعضی‌ها میخوان که صداشون رو بشنون و دل کارنگی هم همین درست میگه که برای انسان از همه گوشنواز روحنواز شنیدن نام خودش است مثل همین شنوندای ما بسیار خوب میفهمیم که اونا میخوان صدای خودشون رو بشنون برای این رادیو رو بلند میکنن و بعضا شوخی آمیز میگفتن که ما برنامه رو ثبت میکنیم شما بگید ما ثبت برنامه رو برای شما روان میکنیم اندیو شما رادیوتون رو پس کنین وقتی صحبت که برای ما خلال میرسوند سلام بشه شوهرخ شمانده از مهربون ما گفتن اکی صبحون کیف کردیم در گپات اکی جان میمونم در گپ زنی ها سلامت باشه اکی صبحون شمانده چه خیلی مهربون چه خیلی مهربون بعضی از نزدیکترین نفرات این سخن نمیشه فرستادن که اکی صبحون شوخن منم شوخی میکنم اکی جان قد و بستی زیبا دارد گوشتین گرفته میتونه دکه گفتن گوشتین شاید مثلی نمیدونم تیمور رحیم و مثلی جیبوف و مثلی بهروز خواجه‌زاده گوشتین گرفته نتونیم لیکن این هنری است که فکر میکنم ما تماشاش فقط دوست میداریم هر کس یعنی همون سمتی که هنر داره در همون سمت باید کار کنه یعنی شاید شما با جوسای 100 کیلویی گوشتینگیری خوب بوده میتونستین لیکن شما برای کاری رادیو آفریده شدین باید در رادیو کار کنید مثل همین اونا باید گوشتین بگیرن ما باید در رادیو در خدمت مردم باشیم یعنی که هیچ کاره مثل راوی بودن شاید ما کمک خوبتر انجام داده نتوانیم
саломат бошед. яъне ки дар гӯштингирии самти радио агар фикр кунед ки як рақобату мусобиқа бошад ин майдон, ҳамеша Субҳон Ҷалилов ғолиб ҳастанд ва таманно мекунем ки ҳамеша ғолибу муваффақу муҳимтар аз ҳама саломату шод бимонед. аз дидортон бисёр шод гардидем. дар баробари шунавандаҳо мо ҳам ба хали кайф кардем дар ин суҳбату дар ин ҳам хандидану гирья карданҳо. саломат бошед. рӯзи радио бори дигар муборак бошад ба шумо. аз иштирокатон бисёр хурсанд гардидем. ман аз шунавандаҳои шумо аз шумо маъзарат мепурсам ба хотире ки мо бояд камтар суҳбат мекардем ва хеле дарозтарам шуд. худо кунад ки барои шунавандаҳо махул шуда бошад. ман албатта аз шумо аввалтар аз ҳама маъзарат мепурсам ва баъд ҳамаи шуморо табрик мегӯям бо рӯзи радио. муваффақ бошен, комёб бошен ва худо кунад ки мо ҳамин гуна ҳамеша тинҷу ором бошем. кишвари мо ҳамин гуна ором бошад ва мо фақат аз пешравиву аз комёбиву аз муваффақият дар эфири радио суҳбат кунем. радио бошад Субҳон Ҷалилов ва шумо дӯстони ази дили дида ҳамарӯза аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа аз соати 10 то соати 13 Субҳон Ҷалилов бо барномаи имкон дар мавҷи 107 FM пайвасту моро ҳамроҳ бошед. барор бори дигар